Mu kiganiro n'itangazamakuru umuvugizi wa guverinoma akaba n'umuyobozi wa Minisiteri y'itumanaho Patrick Muyaya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragaragaza ko ingabo za Kongo FARDC zitazigera zakira ingabo izo arizo zose habiza akarere zihuriweho zaje kugarura ndetse no kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo n'izindi iz'amahanga hatabayeho ndetse atari gahunda y'isinya ry'amasezerano hagati y'imanda z'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'izo ngabo izo arizo zose zizinjira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi bikomeje kuvugwa nyuma y'uko amaze iminsi hinjira ingabo zitandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kugeza kuri uwo muvugizi wa guverinoma aragaragaza ko inyeshyamba za M23 bakomeje kunoza politiki idasanzwe ndetse gahunda irimbanyije yo kwikiza ndetse no kwivuna umwanzi wo bita umunyamahanga, nyamara avuga ko aharanira uburenganzira bwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, aho inyeshyamba za M23 zigaragaza ko zirwanira uburenganzira bw'abakongomani bakoresha umuriro w'icyangugu mu burasirazuba bwa Kongo, bagaragaza ko bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Amakuru mashya aturuka kandi atangazwa n'ibiro bikuru by'ubuvugizi bw'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 Major Willy Ngoma aratangaza ko umutwe wa M23 ushinza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangira kugabiza abaturage mu bwoko bw'abatutsi inyeshyamba z'imitwe ya FDLR na Maimai kugira ngo zibakorere genocide. Iyi mitwe yombi imaze igihe kirekire ifatanya mu mirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zimaze umwaka zubuye imirwano hagati yabo n'umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro wa M23 kugeza kuri ubu. Kandi uyu mutwe wa M23 umaze igihe ugenzura ibice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru na Nyiragongo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kuri ubu kandi wanatangiye kwigarura ibice bindi bya teritwari ya Masisi nayo ibarizwa muri Kivu ya ruguru. Mu itangazo yasohoye biciye muri Rora Kanyuka, M23 iratangaza ko Kongo ndetse by'umwihariko yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko aha muri Masisi leta ya Kongo isa yatangiye umugambi wa genocide ku baturage b'abatutsi batuye ndetse babarizwa muri no teritwari ya Masisi, nyuma yo kwanga inzira y'ibiganiro yifujwe n'abarimo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU ndetse by'umwihariko n'uwabibumbye ndetse n'ibihugu bitandukanye by'amahanga bivuga rikigera ndetse na byinshi bifite ijambo ku Rwanda rwa politike mpuzamahanga byagiye bigira inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwicara ku meza amwe n'ibigano umutwe nyeshyamba za M23, gusa ibi byose bikaba byarakomeje kugenda binanirana. EAC kandi bici muri Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuri ubu uyiyoboye ndetse cyo kimwe na Uhuru Kenyatta yohoza ayobora Kenya mbere yo kugirwa umuhuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uku kwezi bemeje ko Kinshasa igomba kugirana ibindi biganiro n'imitwe itandukanye cyane cyane umutwe nyeshyamba za M23. N'ibiganiro kandi byagombaga kubera Nairobi muri Kenya kuwa mbere tariki 21 Ugushyingo, gusa mu mpera z'icyumweru gishize abayobozi ba Kongo baza gutangaza ko batikitabiriye bino biganiro byari byitezeho kugarura amahoro mwituze mu bice bigiye bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Kuri M23 ikomeje gushinza leta y'iki gihugu kugabiza abaturage mu bwoko bw'abatutsi imitwe twaje intwarimo Maimai ndetse na FDLR, ndetse M23 mu itangazo ryayo yavuze ko kuri ubu ingabo za Kongo n'imitwe twaje intwaro izifasha ku rugamba bategetse abaturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi guhurira mu mavuriro no mu nsengero zigiye zitandukanye, ndetse kandi abatazigaragaza aho abantu havuzwe ndetse bikavuga ko bagenda bakazafatwa n'abagize M23 bityo bakicwa. Kuri ubu kandi amakuru aturuka ku rugamba baragaragaza ko intangazo rikomeza rivuga ko mu midugudu yiganjemo abatutsi FARDC yahavuye isiga inshuti zayo FDLR ndetse na Maimai ziteguye gukora genocide, ndetse ibyo zizi neza dore ko iyi mitwe ya Maimai ndetse na FDLR ari imwe mu mitwe ishinzwe ndetse igizwe n'abasize bahekuyirwa na muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ni genocide kandi yasize yisasiye imbaga inzirakarengane y'abatutsi barenga miliyoni. Benshi mu bagize FDLR ndetse na Maimai bakaba gihigwa n'ubutabera mpuzamahanga, bamwe muri byo bahamijwe banashinzwe ibyaha bya genocide. Gusa kugeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haracyumvikana ubufatanye hagati y'iyi mitwe yahungabanyije ndetse na n'ubigihungabanya umutekano w'u Rwanda n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu kandi M23 ikomeje kuzamura rino tangazo ndetse iragaragaza ko bari gushyira mu majwi cyane muri gutegura uriya mugambi harimo umusirikare ufite ipeti rya Brigadier General witwa Mugabo Hassani, ndetse uyu ngo yavugwa gukora ibyaha by'indengakamere bwarakiri mu mutwe witwaje intwaro wa Pareko Papa cyangwa se Pareko PAP, akaba n'umuryango uzwi cyane ndetse ari imitwe yagiye yifatanya na FDLR mu myaka yagiye
yagiye itambuka. M23 cyakora kivuga ko igifite umuhato wo kwicara ku meza ibiganiro na leta ya Kongo mu rwego rwo gushakira hamwe umuti w'amakimbirane bafitanye, gusa ikavuga ko itazicara ngo irebere ngo yemere ko abaturage barizwa mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kwicwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC ndetse na leta ya Kinshasa ntacyo baratangaza kuri aya makuru yuko barezwe mu miryango myinshi mpuzamahanga, ndetse kandi biragaragazwa ko guverinoma ya Kinshasa ikomeje kuruca ikarumira ko iki kibazo kirebana n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko biganje ndetse babarizwa mu miryango migari y'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko urugamba rugikomeje, ndetse politike yo guharana no kurwana ku burenganzira bw'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bukomeje, nubwo akomeje gutegurwa ubwicanyi ndetse n'igisanga jenoside muri teritwari ya Masisi, Nyiragongo ndetse na Rucuru. Baragaragaza ko batazicara ngo barebere ibikorwa by'ubwicanyi biri gutegurwa ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ukomeje gutererana abaturage muri Masisi, aho insinsiro ndetse n'ibyaro bigiye bitandukanye barizwamo iyi miryango y'abatutsi bikomeje gushyigirwa ndetse no kugenzurwa n'inyeshyamba za Mayimayi ndetse na FDLR. Kuri ubu bakomeje ibikorwa by'iyicarubozo mu bice bigiye bitandukanye. Ikibazo nk'iki ndetse ibibazo bifitanye isano n'iby'inyeshyamba za M23 kugeza kuri ubu zigaragaza ko zahagurukiye kurwanya kugeza uwanyuma muri bashize mu mwuka. Baratangaza ko batazigera bicara barebera ibikorwa nk'ibi by'ubwicanyi bikomeje kumvikana ndetse no kuvugwa mu ngeri n'ibice bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu kandi leta guverinoma leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje politike nk'iyi, ndetse politike y'urwango rukomeje kugenda rushishikarizwa benshi mu baturage b'abakongomani barizwa mu miryango biyita bakavukira mu burasirazuba bwa Kongo, ku rwango bakomeje kugenda bakorera imiryango migari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Kuri ubu ndetse M23 ikaba igaragaza ko izi ngeri zigiye zitandukanye z'urwango ari zikomeje guhuriza hamwe ndetse no kwamaganira kure ibitero bidasanzwe bigamije ndetse bifite intego yo kwivugana ndetse no guhangara kugerageza kurwana by'umwihariko baharanira uburenganzira bw'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Bagaragaza ko kuri ubu biteguye ndetse bakomeje urugamba rwo kurwana bizera intsinzi mu bihe biri imbere, ndetse bizera ko kizababuza gukomeza guhanga n'ingabo za leta Kongo FARDC mu gihe inzira y'ibiganiro yabimaze kunanirana, ndetse kuri ubu yabimaze gusa nkaho yanga hagati y'impande ebyiri zose zikomeje kurebwa n'ikibazo kidasanzwe ndetse n'ikibazo cya community ngari y'abakongomani bakoresha muri Rwanda. Bagaragaza ko bakomeje kurenganywa umunsi ku munsi, nyamara Kinshasa bakomeje kwirengagiza ngana by'iki kibazo cy'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse ibibazo byagiye bivugwaho kenshi ndetse bigenda bigarukwaho mu nama zigiye zitandukanye, aho abayobozi b'umutwe nyeshyamba za M23 bagiye babisubiramo kenshi, nyamara bifatwa nko kwirengagiza kwa rw'ingabo za leta ya Kongo. Ndetse kuri ubu kandi mu gihe FARDC nayo ikomeje imigambi ikomeye cyane yo kurinda Goma n'ibindi bice bigiye bitandukanye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose bikaba bigikomeje. Comme nous ne cessons de le dire à tout moment, certaines personnes croient que le M23, nous sommes des vents en guerre. Nullement. Nous ne sommes pas des vents en guerre. Nous avons signé le vendredi 1er avril 2022 les cessez-le-feu unilatéral. C'était pourquoi? C'était pour permettre au gouvernement d'amorcer le dialogue, en fait de trouver l'issue pacifique de la crise. Mais nous sommes éberlués de voir encore le FARDC se sont réunis, sont coalisés avec le FDLR et les Nyatura. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons riposté vigoureusement au fait. Je le dis bien, nous avons riposté vigoureusement. Les FARDC sont en débandade. Ils ont jeté pêle-mêle leurs fusils, leurs munitions. Ils ont jeté. Donc ils ont pris ce que nous appelons la poudre d'escampette comme des vulgaires civils. Ils ont fui, ils sont en débandade. Quant à nous, nous allons continuer toujours de nous défendre. Et nous allons nous défendre valablement. Nous voulons la paix. Nous voulons vraiment la paix. Nous avons signé le cessez-le-feu afin qu'il y ait la paix. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré la guerre. Alors nous les avons répondu farouchement. Je pense, dès qu'ils vont persister toujours de revenir avec de tels comportements, nous allons continuer de riposter vigoureusement. C'est le major Willingo, ma porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie.